Jesenja sjetva ozimih kultura uskoro počinje, a federalni poticaji za prošlogodišnju pšenicu još nisu isplaćeni. Sredstva su odobrena još u julu, ističu ratari u Posavskom kantonu. Dodatni problem je i suša koja je uzela danak na ljetnim kulturama, a najviše soji i kukuruzu. Na tome području proglašeno je stanje elementarne nepogode. Bar se s tim izašlo na ruku da neće trebati referentni prinosi za ostvarenje poticaja, no međutim neće biti to dostatno da pokrije gubitke. Znatni podbačaj u prinosima i neisplaćeni poticaji odrazit će se na kašnjenje nove proizvodnje, jer novca, upozoravaju proizvođači, za sjetvu nema. Poticaji stoje, niko ništa ne plaća. To što se plati, to se plati iznosi koji su minimalni, znači do 10.000 maraka. A svi ovi veći predmeti koji su veće količine novca idu na dodatne provjere. I nije sad tu problem što to ide na dodatne provjere, nego je problem što se federalno ministarstvo ne obrati kantonalnom ministarstvu šta u biti oni trebaju za dodatnu provjeru, šta treba dodati papira i to tako stoji. Mi imamo ove godine negdje i 50% manje prinosa na soji, na kukuruzu, ljetne kulture, a što se tiče društva, države i ostaloga, tu su poticaji koji kasne, redovno kasne. Da li će biti isplaćeni, to ne znamo, ali je upitna sjetva jesenja, sad koja dolazi, jer ljudi nemaju sredstava, nemaju s čim početi da rade. Problem su i kapitalna ulaganja od kojih koristi, kažu ratari, imaju samo veliki proizvođači, a mali ne mogu ostvariti ni minimalna sredstva. Što se tiče malih poljoprivrednih proizvođača, dobro znamo da uvoznici u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini, u većini slučajeva su firme iz RS-a. Firme iz RS-a nisu dužne zakonski izdavati fiskalni račun. No međutim, u nas je se sad ministar primio toga da bez fiskalnog računa ne može se ostvariti poticaj na kapitalno ulaganje. I to će biti jedan isto od većih problema. Zbog svega navedenoga, poljoprivrednici najavljuju smanjenje, pa čak i gašenje određenih vrsta proizvodnje. Neko ko je planirao posijati 50 hektara, posijat će 30. A to je jako loše. To je opet ide se na ruku uvezničkom lobiju. To sve mi miriše da sve to ima svoje prste uvozni lobiji, da oni to lobiraju i da se radi na tome, znači da se ova domaća proizvodnja smanji ili da se jednostavno ukine. Njima bi najlakše bilo da nema nikakve domaće proizvodnje. Ukoliko u roku od 10 do 15 dana ne počne isplata poticaja, Grgić ističe kako će biti prinuđeni na prosvjede i blokadu u Županiji Posavskoj.